bertaratuekin elkarrizketa izango dugu eta horretarako hemen eseriko naiz. Eta, bueno, hasiko dugu nire galdera batekin, zer iruditzen zaizuen. Zuen ikasketetatik zer atera duzue, hau da, esperientzia bezala, ze gauza honak atera dituzue. Eta beste aldetik zer hobetu beharko zenukete etorkizunerako. Nahi, bai, badezu, olatz? Bai, bueno, nik aurkeztuetena pixkat proiektu berezia zan, ez? Ze azkenen erronka handia da, ez? Udal funtzionamentuan barruan parte hartzea txertatuta egotea, ez da? Gero sail bakoitzean bere parte hartze prozesuak egiten dira, ez? Gaina ikusten nahi naiz, teknikari bat edo beste gogoratzen nahi naiz, auzo konkretu batian, inbertsio planaren partaidetza prozesua, emakume etxearentzako beste partaidetza prozesu bat badago ja aurrikusita datorren urterako, baina guk honea ekarri nahi genduna zan, udalaren funtzionamentuan nolabaitek sistematizatuta egotea partaidetza prozesuak, ez? Nik azpimarratuko nuke leheno saiatu naizena esaten, ez? Konfidantzak ematea, ez? Udal ordezkariak oso ohituta gaude politikak tutelatzen erabatea. Egia esan, eta nola egiten da, ez? Bere gobernuak baldin badauka bere plan politikoa mai gainean, ez? Udal politikak egiteko garaian, eta gizartearekin harreman hori nola egiten da benetan gauzatu nahi baldin bada, eta azkenen erabaki esparruak leheno aurreko mai inguru horretan aipatu da, ez? Erabaki esparruak gobernu taldeak dauka, ez? Herritarrak dauka eskubidea leheno hemen esan dan bezala bere iritzia esateko, eta hori nolabait albideratu behar dira bideak hori gauzatzeko, ezta? Baina gainera, eskubidea dauka bere iritzia kontuan hartua izateko, eta hori bada ja dagoeneko bigarren pauso bat, ez? Konfidantza hori emateak, bilerak egitea herritarrak bakarrik teknikariarekin. Orduan, konfidantza hori igotzen ari da. Bai, irabazten ari da. Hori azpimarratuko nuke, eta ikasteko dana bidea egiten joaten da, nik esan nahi nuke baita ere, aurreko urtetan egindako partaidetza esperientzia guztiak noski danak dira oso importanteak, eta danak ekarpen handi bat egin dute, ez? Kontua da mejoratzen jutea, ez? Kontua ez da ez legealdi hontakoa, ez da aurrekoa, da hemen bidek takate luze bat, noizkoa da albor, ez da? Bueno, bagoaz danak batea ikasten, ez? Adostasunetik, ez? Eta hori importantea da. Nerea? Bueno, nik azpimarratuko neke igual, bideo hontan eraldaketarako motivazioa eta lehen aipaketanean esperimentatzeko mentalidade hori denbora dana presente izatea, nik gaur aurkeztutena baita prozesutako bat da, baina gero egin ditugu beste asko hemen azaldu dianan baita oso antzerakoa, partaidetzasko aurrekontuak eta metodologia oso antzerakoak erabilita, ero bide oso antzerakoak, ez? Baina beti presente hori izatea eta denbora eta persistentziarena, ez? Ez etxitzearena, esaten zen, zenbakietara ez mugatzeana, baloratzeko orduan, eta benetan nolaiera hortan sinisten dogula komunikatzen asmau behar dugu herritarrei, ez? Eurekin, bidea eurekin egin nahi dugula, elkarrekin hasieratik. Eta apur bat, erronka moduan ero, hori geuk sinistea, eta hori baita geure administrazio publikoko lan egiteko moduetan ero implementatzea. Pedro, en vuestro caso? Sí, bueno, es importante efectivamente creer en lo que se está haciendo y, bueno, también pensar que en temas generales de participación yo creo que estamos aprendiendo todos. Esto es un proceso de aprendizaje continuo y es verdad que las administraciones, en concreto las administraciones locales, llevan ya bastantes años haciendo diferentes procesos de participación. Algunos, bueno, pues en mayor o menor medida con más éxito en cuanto a número de participantes, otros con más éxito en cuanto a confianza generada con la ciudadanía, porque yo creo que hay que buscar siempre el equilibrio. De nada nos sirve tener procesos participativos masivos si luego, por lo que sea, no somos capaces de cumplir los compromisos que se han tomado. O al contrario, igual un proceso participativo con no mucha participación, pero con un cumplimiento
al 100% del compromiso hace que sea un proceso exitoso. En este sentido, bueno, se han comentado cosas interesantes entre todos y yo creo que siempre aprendemos cosas. Nosotros en Irún, bueno, en este mandato querríamos aprobar un reglamento de participación, porque no lo tenemos. En el anterior mandato no nos complicamos mucho, porque dijimos, vamos a hacer procesos, vamos a aprender sobre el camino. De nada nos sirve tener un reglamento que nos pueda llevar meses, años, elaborarlos y luego igual se nos pasa el mandato y no hemos hecho ningún proceso. Vamos a hacer cosas, ¿no? Bueno, en este mandato tenemos, y no está siendo fácil, porque ya hace unos meses teníamos un borrador prácticamente ultimado, trabajando entre todos los grupos, entre entidades ciudadanas. Bueno, y efectivamente, está la ley y, bueno, pues en estos momentos no es fácil, porque nosotros aquí en Euskadi pues tenemos referencias, como puede ser la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, y que, bueno, pues en nuestro caso nos basamos bastante en ella para desarrollar algunos apartados de nuestro reglamento, pero luego resulta que esa ley se ve cuestionada por el Estado, se forma, bueno, pues no un recurso, pero casi una mesa interinstitucional que resuelve, que acuerda, que interpreta, lo cual nos lleva a tener que modificar también nuestro borrador y, bueno, terminaremos teniendo y daremos pasos hacia una participación pues ya con decisiones finales por parte de la ciudadanía. Lo que estamos haciendo en estos momentos, todo se basa en la confianza mutua. El ciudadano nos dice cosas y nosotros intentamos cumplirlas. Nosotros en presupuestos participativos dotamos 1,5 millones de euros anuales de inversión, que la deciden los ciudadanos, pero a la postre la aprobamos nosotros en el Pleno de Presupuestos y la aprobación formal de esa. Es verdad que va tal cual lo han propuesto los ciudadanos porque hay un compromiso político de que sea así, pero el acto formal de aprobación lo termina realizando el Pleno de la Corporación. Entonces, bueno, todo esto yo creo que irá evolucionando y finalmente yo creo que llegaremos a un punto en el que los ciudadanos terminen de verdad de elegir cosas, además de a sus representantes políticos cada 4 años. Jorge, en el caso de Urnieta, ¿qué es lo que sacáis de positivo y de negativo? Si podéis ser un poquito breves, porque no tenemos mucho tiempo para este diálogo, vamos un poquito tarde. Como positivo sí habría que señalar que pues vamos haciendo camino en participación, ¿no? Poco a poco vamos avanzando, pues haz que la gente se implique más, que dé más su opinión, que se lo crea más, esa falta de confianza de la que hablábamos, pues que poco a poco no sea una barrera y participe más, ¿no? Eso como positivo iríamos por ahí. Y como negativo, por lo menos en este proceso sí, negativo, si se puede llamar de alguna manera, es todo el esfuerzo que supone cara al funcionamiento del ayuntamiento, que a nosotros ha sido bastante traumático, ha condicionado mucho toda la vida del municipio, pero bueno, entendemos que bienvenido es por todo el resultado positivo que sacamos, ¿no? Estibalitz, Hernaniko kasuan? Bai, ni positibo. Oraino, izan. Ez que lehen dituak lapurtu azera esontzeken nindu. Ez, ni positibo eta dikusot, proso honetan Euskal Herrian badauela elkarte egintza mugimendua, ez? Badako goitura elkartzeko gauzak, baina erronka modena aukingo duguna da, nik uste, orain arte induguna da, igual, norbanakotik edo bakoitzaren elkartetik haratago joan behar gara, bai? Euskal Herrian mugimendu asko daude, parte hartzea handiako elkarte egintza da gurea, baina orain hasi behar gara pixkat komunidade hori sortzen, herri moduan garatzen. Bai, eta denak pixkat elkarrekin gure bakoitzaren lanetik pixkanaka aurrera egiten da, hori izango zen erronka eta positiba hori. Sartzen zarenan parte hartzen moduan, uste dut Euskal Herria badala parte hartzea joera dakagun herri bat. Zuinik eta Donostian zer? Zer ikasi dugu? Bueno, beti ikasten, ez? Zerretu beharko da gainera ikasten, baina nik uste, aldaketare nabaritzen dela, ez? Poliki-poliki, eta hori behar da aldaketa nabaritzeko denboa eta pazientzia asko ekuitzea. Eta gero, bai, gure udaletxea handia da, jende asko dago lan egiten, baina alde batetik politikoak aldatu behar gea,
baita ere teknikariak, eta nila Donostian teknikari asko ezagutzen ditut, departamento askotan ere, hori partaidetza pixkat ere zeharkatuta dagoela, ez? Oso ona da, beraiek etortzen zaizunean, eskaintzen nahizu, nik uste proiektua partaidetzakin egin behar deu, eta horrelako gauzaia bentsat bideratuta daudela, eta niretzako aurrerako paso oso garrantzizkoa dira, ez? Eta aldaketa egiteko barneratuta egin behar da, borondate hori, eta ulertu egin behar da. Eta alde hortatik, nik oso gustora nago. Gero esango nuke, oker o txarrena izateala, resistentziak, eta horrekan ere badago resistentziak danan aldetik, ez? Resistentzi politikoak, teknikak ere, guk ere partaidetzako prozesutan askotan proiektu bat, kanpoko enpresa batek egin behar baldin badu, enpresa hori deitzen dio, esateko, etortzeko, eta beraiek ere udaletxeko proiektu batean ere part hartu behar dutela, informazioa eskaintzen, eta askotan ere hiritarrekin zuzenean harremanetan egoteko. Eta gero baita ere, resistentzi bada, oindala gitxi inkesta bat eginda, eta jaso de, ez dakit kopurua guantxe zehazki zein dan, baina oso kopuru altoan jendeak ez duela parte hartzu ezertan ere. Eta hori, azkenian oso gogorra da, ez? Nola konkistatzen dezu, hori askotan ere eztabaida izatea, elkarteak, elkartuta egon behartzean, edo gertatzen da, hiritarrek ez dutenean elkarte barne batean lan egin. Eta nola iristezea, nik uste hori dala, ez? Gure etorkienerako hori daien. Urrengo egunetako, urtetako erronkan nola lotzen dugu, nola esnatzen dugu jendean parte hartzeko gogoak ikutzea eta benetako interesa ikutzea, ez? Eta hori bat, eta gero beste asko, ez? Baina nik uste ilusioakin jarraitu behar dugula, eta asko ematen da, baina asko jasotzen da ere partaidetza egiten, da asko sobeto zautzen duzu jendea, eta jendean pultsoa zain da, ez? Orain jendeen galderekin jarraituko dugu, jende batzuk, pertsona batzuk idatzi dituzte galderak slaidu aplikazioan, eta hemen batzuk baditut, adibidez, oinatirentzat, Nerea. Herritarrek benetan sartu nahi aldute sukaldera, edo dena sukaldatuta eta ahoan nahiago dute? Aprobetxokot igual gero hitzartzian datorri xaten beste ideia bat baita eta horrekin lotura dako nahi paketako. Karo, ezkei, pretenditzen dugu herritarrak guk nahi dugun sukalde hortara sartzea. Guk diseinatutako sukalde hortara, guk diseinatutako denboretan, eta orduan, klaro, sukalde horretara batzutan igualez, baina benetan guretzat oso esperientzia positiboa izan zen, guk ideia hori izan, esateana, lokala utziko diegu, ala eskainiko diegu, lokala usteaz gain, euren ardurak hartzea, eta ideia horrekin joan ginen, eta oso harrera ona jaso geben, baina azken nola baitera, oinarria ero bazalako egiten utziko dugu. Hemen ez dago araurik, marra gorri batzuk jarriko ditugu, kasu hortan bazian irabaziaz mori gabeko elkarteak izatea, eta bertan erabakiko zan kudeak eta eredu horren oinarriak barneratzea. Baina gaur egun aipatu dut, kudeak eta partekatu dela eredua, baina hori ez zuen udalak erabaki. Hori prozesu baten bitartez erabaki zen. Orduan, nik batzutan uste dut, esaten daula oso erraz, herritarrak ez direla hurbiltzen guk planteatzen ditugun prozesu horietara, eta hausnartu behar dugula, zergatik ez diran hurbiltzen, eta moduak bilatu behar ditugula hortarako. Benetan, ikusten badaue, eurak onura etara aldauia, ekarpena etara aldauia hortatik, uste dut hurbiltzen diala. Eta gero baita uste dut kontutan izan behar dugula, oin sartu gara, dana partaidetzaz eiteko dinamika baten, eta intentsitate hori ere neurtu behar dela. Herrian oso intensua dan proiektu batekin ari bagara, ez deigun baita beste gauzatzuk ez ditzagun martxan jarri, zetik gogoratu behar gara, kolektibuek euren jarduna aurrera etara behar dutela, gehienetan borondat eskolanekin, lana egiten dutela, norbanakoek beste ardura batzuk kiroldegira joateko gogoa badutela, orduan hori dana kontutan hartuta, benetan herritarrei entzunda diseinatzen baditugu politika hauek, nik uste dut herritarrek sukaldera
sartu nahiko dutela. Bueno, eta hemen galdera bat daukat, eta esaten dute, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿El deseo de los ciudadanos de participar o los espacios y oportunidades de participación diseñados por las autoridades? Nork erantzun nahi du? Estibaliz, zer? Ez, ni pixkat, bieratik pixka da, ez? Gertatu alda, udalak ikusita, basatzen duguna, ez? Ikustatu udala konturatu garela oso urrun gaudela gaur egun udala eta herritarrak oso urrun dauzela bata bestekiko. Eta orduen, krisi horrek erakutsi dugu, pixkat hurbiltzera. Baina beste modua dela bai, herritarrek etortzen diren, hemen gaude, hau nahi dugu, eta guazen ere ikitzea. Eta orduen gukin behar duguna da, entzun. Batzutan da, pixkata, bien gai bat. Ia da, askotan, eta hor lotuta, herritarren gandik sortzen den gauza bat denean, eta herritarrek finkatzen da benean, esan dago, blokeoz, gauza bat finkatzeko momenturik eta honena da, herritarrek beraien moduan hartzen da benean, eta orduen bai ez dagoela ez udalik, ez ezer, ez eskoa esango. Bai, bizkatala gauza bat, ez dakitu lertu edo asaldotzen. Olatzu? Bueno, ni gaineratuko nuke, erabat ados berak esan duenarekin, partaidetza zer dan ere adostu beharko gendukela, ez? Partaidetza organizatu badan, partaidetza organizatuan kolektiboak bakarrik parte hartzen duten edo norbanakoak, irikia izan behar duen edo ez. Hori importantea dela. Eta iten nahi guzti hori, gaur egunean zer esan nahi du orain arte ez da hola bate partaidetzak ez dala egon, ez dala izan, alkatea ez da herritarrekin egon, nik atzo Monteskuko bizilagunak ineon itzan gaueko 9:30 arte eta ez da oinolako partaidetza prozesutan jasota. Eta egunerokoa orain gardentasunaren pean publikatu behar den agenda guzti hori eta publikatzen denen, errealidadean egiten ditugun gauz erdiak ere ez dira jasota izaten, egunerokoak asko jaten gaitulako. Nik uste badala aukera bate baita, eguneroko zurrunbilo hortan sartzezeanen, partaidetza prozesu honek ematen dute aukera pam gelditzeko eta aizu noagoaz ez, helburuak jarri genitun hasieran, zuzenbide honian goaz, eta herritarrak zer esaten dute ez, niretzako nik uste dut, herritarren partaidetza hori, udal administrazioarentzako nolabaiteko bultzada laguntza izugarria ez, aukera bat da administrazioarentzako herritarren bultzada horrekin kontatzeko, baina borondatezkoa behar du izan. Horregatik esan dutenean, zenbakiak inporta dute, nik uste egia esan, eskubidea baldin badauka herritarrak, borondatez parte hartze baldin badu edo ez, bakoitzak erabakiko du, ez badu parte hartzen, iruituko zaio gauzak ondo dijoazela, edo beste baten egin beharra dela, baina bere erabakia da, beraz, aukera ematearekin ikusteet betetzen dela, ez? Ez da gize galdera erantzun dioten, Baina, ondo da. Irunentzat, Pedro, zuretzat, ¿cómo se documentan los encuentros del alcalde y cómo se guarda una memoria de estos encuentros y los cambios que de ahí se derivan, y los cambios que de ahí se derivan? Bueno, nosotros aprovechamos las nuevas tecnologías y en concreto la página web municipal para publicar todo lo referente a estas sesiones del programa en concreto del alcalde en los barrios. Es verdad que el alcalde tiene muchísimas más reuniones y citas y bueno, pues su día a día es constante, su relación con los ciudadanos y esas cosas no se documentan, efectivamente. Pero el programa en concreto del alcalde en los barrios, bueno, tiene como característica que la publicación, bueno, desde el primer día está en la página web y bueno, y ahí queda documentado todo lo que es, como he dicho antes, las peticiones que han realizado los ciudadanos, los compromisos adquiridos por el alcalde y el gobierno municipal y lo importante que decía antes es esa documentación continua del desarrollo de la ejecución de los compromisos. Este programa en concreto, que es el que bueno, pues, hemos traído hoy aquí, podríamos haber traído algún otro de formato completamente distinto, pero este tiene un poco esa característica, que está, yo creo que muy bien documentado y bueno, cualquier ciudadano de Irún, haya participado o no
de las sesiones presenciales o de sus aportaciones hechas vía Internet, aunque no haya hecho ninguna de las dos cosas, va a poder ver que hay unos compromisos adquiridos por el Gobierno para con el barrio y cómo se van desarrollando esos compromisos a lo largo del tiempo. Urni eta Jorge, galdetzen digute, inbertsioen definizioa gero partaidetza bidez egin altzen, kiroldegia adibidez nola? Esa es una pregunta que también, ¿no? ¿Hasta dónde llega la participación? Claro, hay gente que decía que tenía desde el principio que para qué sacábamos un proceso de participación si ya habían votado en las elecciones municipales y ya teníamos pues el apoyo de la ciudadanía para hacer lo que nosotros quisiéramos, y otra gente que quería elegir hasta los azulejos del polideportivo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues siempre hay que tomar decisiones y entonces, pues en principio, pues lo que se decidió fue hasta este punto. Se hace un polideportivo municipal. Luego, posteriormente, sí que se ha trabajado con asociaciones, porque tiene una parte cultural también el polideportivo nuevo, pero también con asociaciones deportivas, que son los que van a usar posteriormente el polideportivo en mayor medida, con usuarios y demás, para intentar hacer un polideportivo acorde a nuestras necesidades para ahora y cara a futuro, ¿no? Duñike, zuen parte hartze prozesuetan teknologia sartu duzu, ezta? Zergatik? Bai, garrantzitsua da. Bai, hasi gea pixkanaka, programa batzuk sartzen, eta, bueno, hasieran esan bezala, lehenengo konsulta hori egiteko ere, sistema bat nahi genuen, eta, bueno, horren bidez, guain ingo dugu Tamborrana, bai programa batekin, eta jendeak online egingo du bozkaera, eta hori esan duguna, nola jende guztia ez dago ohituta, bintza laguntza emango da, baina, bueno, hau berria da danontzako, udaletxe barruan ere lehenengo aldia da horrela egingo duguna, eta, bueno, alde hortatik, laboratori bezala dago, esperimento bat dago, eta nik uste danantzako dela, askotan ere, badaka zer ikusirik gaiak, eta nik uste gaiak lotu egin berdula hiritarrekin, baina beti ez da lortzen, eta saiatuko gea baita ere komunikazioa egiten, nik uste ere hori oso importantea dela, eta jendea bintzat ezagutzea, eta aukera hori dagoela mahai gainean, jakitea, eta espero dugu, parte hartzea handia izatea, baina ikusiko dugu. Ezin da bakarrikan teknologia egon, pertsonak ere teknologiaen inguruan egon berdira, bai azaltzeko, esplikatzeko, eta makinak ez dute informazio dena ematen. Eta zuen kasuetan, zuen prozesu partaidetzean teknologia sartu dezue? Nahi ez zutena? Bai, sareak erabiltzea beti ona da, aukera emateko, gehien bat deno gazteak esaten zuten, egia da, ni ez naiz gaztea dagoeneko, baina lau neska ditut etxean gazteak nerekin eta sareak erabiltzen dituzte gazteak hori. Laguntzen dizute zuri? Bai, laguntzen diaten eri eta amonari baita ere, biloi. Baina, esan nahi zut, bai, erabili behar dira, erramientak horretarako dira, sareak arriskuak dituzte, bai, baina jakin beharko dugu baldintzatzen edo, baina erramientak eta aurrerapenak, modernizazioak daukaten alderdi positiboak aprobetxatu behar balin badia, horrek albideratze balin badu bintzat gaina jendeak parte hartzearen errestasuna eta, bueno, niri egokia iruditze zait, ez? Bai, uste baietz. Beste gauza bada, beste gauza bada, automatizazio horrek persona batzuei di deskonfiantzak sortzea, ordun kontuz, ez? Ni goatzen naiz adibidez etxe bizitzen zea batean, promozio batean, bakizu automatikoki egiten denean ordenagailuz, ematen jozu tekla bati, nik uste dut segundo bat ez dula tardatzen ras, ateratzen dira pantailan ja etxe bizitzak zeniri tokatu zaizkio, eta hori jendeari olako harriduroa sortzen zaizkio, eta jendeak eskatzen du bola handi bat, bombo handi bat, eta bolakin danak bezala, aizu, bola handi bat, jendeak nahi duen bezala, hori ere gertatzen da batzutan. Minutu gutxi ditugu, baina zuei sartu dituzue teknika? Guk egiz esan, ondiok ditugun prozesuetan ez dugu sartu, baina bai aurrera begira hirigintzako plan orokorra eitera goia, ez da bai kontemplatzen dugu baita integratzia
teknologian kontua eta apur bat iten dute hemengo iritzisekin, ez? Uste dut ezin garela hortara mugatu, kontutan hartu behar dugula inklusiboa izan behar dela, baina ezin garela hortik deskonektau, ez? Realidade bada, ez dako zertan txarra izan, eta orduan oreka hori bilatu behar dugu. Sí, nosotros sí hemos utilizado la tecnología y bueno, hay un tema importante, que es lo que es la identificación de las personas que acuden a, bueno, sobre todo cuando hay un proceso de votación, en un proceso participativo, porque bueno, nosotros algunos procesos participativos relativamente sencillos, pues como puede ser igual elegir algún cartel de fiestas, de carnavales, algún grupo de música que pueda venir a las fiestas. Bueno, pues puedes utilizar un sistema de identificación simple basado pues, en el DNI y la fecha de nacimiento, ¿no? Para hacerlo desde Internet, ¿no? Pasa, por ejemplo, en presupuestos participativos, bueno, donde ya, como he dicho antes, ponemos 1,5 millones de euros anual a disposición de la ciudadanía. Bueno, llevamos 4 años, en los primeros años con un sistema de identificación de DNI y fecha de nacimiento, y ahí hemos visto que pasaban cosas un poco extrañas. Se dispara la participación, vemos que no es suficientemente seguro ese sistema, con lo cual ya hemos vuelto hemos dado un paso atrás y hemos ido a un sistema de identificación seguro, basado ya en firma electrónica, no reconocida, que todavía sería más complejo con los chips del DNI. Nosotros en Irún tenemos tarjeta ciudadana con firma electrónica avanzada de usuario, contraseña, si acaso código de barcos, y bueno, nos baja bastante la participación utilizando estos sistemas de identificación porque bueno, pues, que son más sencillos que los de la firma electrónica reconocida. Bueno, pues todavía bueno, pues hay un cierto porcentaje de la ciudadanía que igual no domina ese tipo de identificaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues siempre vemos la necesidad de algunos puntos presenciales de votación con identificación. Yo creo que ahí nos queda todavía el dar con la solución buena. Eskerrik asko. Nosotros en Urnieta también labur, mesedez. Sí que introdujimos la opción de votación por web. Entendemos que cuantas más opciones tengas, pues más gente vas a recoger, entonces pues también está metida ahí. Y de hecho ahora hemos sacado una aplicación móvil que a futuro, cuando hay otras propuestas o lo que sea, pues también lo utilizaremos para, sobre todo como comentaban antes en el inicio, para intentar llegar un poco más a los jóvenes y demás, ¿no? Nos parece interesante. Estivali. Bai, UPE prozesuetan biak egiten ditugu, bai teknologia sartua eta bai presentzelak. Teknologia ikusten dugulako herrian errealitate desberdina daudelako, gazteak komunikatzeko ere badakatelako, baina egia da Hernani 75 urteko gorako poblazio handia dakagula ere, eta auzoetan gehatzen dira, eta auzoetan egiten dute bizitza, eta berai heltzeko modu bat saio presentzela dira. Eta bestalde, uste dugu bai, saio presentzalekin lortzen duguna da, bueno, pues, alkar ezagutzea, alkar eztabaidatzea, komunitatea sortzea horretan bai importante dela alkar ezagutzea eta alkar eztabaidatzea. Baina batak ez da besteak entzean, nik uste dut biak direla importanteak prozesuan agertzea. Bueno, mila esker guztioi, ez joan oso urruti, ze orain Joseba Musika, Gipuzkoako Foru Aldundiko herritarren partaidetzarako zuzendariak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, parte hartu duten udaletxeei oroigarri bat entregatuko die. Hemen ditugu, oroigarriak. Esaldi bat daukagu hemen oroigarrian, da irakurriko dut. Herritarren hitza eta erabakiari ate berriak zabaltzeagatik. Eskerrik asko.
Bueno, hemen ditugu oroigarri guztiak. Bale, ba, oso. Mila esker.